India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong Kershan jong UMLA Kamau Sanram constituency uba HM Shangpliang kiba khambun kila terwa banyak kuno na kaseng Bharatiya Janata Party nak nakabenta ka election MLA House nam ahaja arpholai namar kishim bakani kaseng kadon nya kabor sanshar hakari India sakawi ka kanhun ki terwa ba uba Shangpliang ude banyak kuno kum ukertong shimet khnang balada job undon haka sorkar henry yakani kajing ajing mut Kinong Kershan uba HM Shangpliang la ban airai kani kajing terwa Kinong Kershan banyakun na kaseng BJP nekum kertong shimet kadai hadin ba uba HM Shangpliang ulamino na kaseng Kongres ringkat ki khar arngut ki paralok MLA hapo kajing alam u Dr. Mukul Sangma ban leja so sya kaseng TMC Henry hadin kat tukak nepor uba Shangpliang ula sya terwa tiket na kaseng UDP hadin ba Kinong Kershan kim das ngomon nya kaseng TMC haba kinong yalam ka UDP kila khamno katara jor sya uba osun uba dei ururang ba uba lapen kre banyakun nya ka election house nam aja ar phaulai na kaseng UDP kumta Kinong Kershan kila terwa banlet ya khunno na kaseng BJP namar ka ni kaseng kadon ya ka vote bank shashnong khasi mat khambun kidei na ki bomdei khasi ki basa sya khaput bat kari Bangladesh katkum ki khubor balai alum layo jingtip ba ka jingelang jong Kinong kitkam ki ba hakmat ki balai kandu hakalai phau tarik julio aja ar phau ar hamo sanram ki babun na ki jakalum basa ki khasi kila terwa banyak khuno na kaseng BJP katba ki ba terwa banyak khun na kaseng shimet ki don tang khandiat ki riurang ba ki bala terwa banyak khun chaka BJP ki lapan pa wa omdei tang na ka jaka basa ki bomdei khasi ka khlan ka BJP namar wat hakishrong khasi ru ka khlan kum hakathan senten phlangwan broi lauba Henry menta wat hakathan penen so saw mausan ram bat ki weide kin Kershan lang lada uba Shangpliang undrung syaka BJP wat la Kinong kitkam kila terwa ya kaseng BJP banyak khun kum ukertong shimet Henry uba HM Shangpliang umpat kwa ban shim ya kanu karai namar udang sangap biang ya ki weipat ki paranong kitkam